Djevojke, ja ću prva otvoriti poklopac. Pitam se što me tamo čeka. Čekaj, to je to? To stvarno nije sreća za tebe. Dobio sam Kinder jaje uobičajene veličine. Na slatkiš? Da, isprijatelji se. Prema pravilu, onaj tko ima manje sreće jede prvi. Kako da to učinim? Ne znam ni kako očistiti ovo jaje. Da. Upotrijebit ću pincetu. Evo ga! Odlično! Sada ga možemo probati. Vrlo ukusno. Šteta što je gotovo sada, ali sviđalo mi se. Zdravo. Ali, zašto ne probam Suzijeno? Jer ćete Suzije kazniti zbog toga. Mogu to sama riješiti. Unutra je poklon. Ali, prvo ću pojesti malo čokolade. Super! I evo dugo očekivane nagrade. Otvorimo je. Odvratno je. To je žohar. Bože moj, sad je moj red. Ali zapravo volim žohare. Probajmo. Lijepo. Super. Neki. Zaustavite četke. Da vidimo što me ovdje čeka. To je tako ogromno! Kako da ga otvorim? Nemoguće je slomiti tako debelu čokoladu rukama, zato ću upotrijebiti čekić. Pogledajmo što me čeka. Kakav šarm! Pogledaj kako je lijep! Sada ćeš mi biti prijatelj. Dobrodošli. Možete li objasniti što mislim na francusku? Možeš ukrasti njezinu čokoladu. I uživaj u njegovom okusu. Vratite nas. To je... Ne želim biti nevjerojatan. Ja sam tako nesretan. Čekaj! Idemo. Gdje je moja čokolada? Cure! Zar vas nije sram? Hej! Šaka! Ja ću biti prvi. To je lizalica. Pogledaj! Ti si dovoljan, Mike. Moraš to pojesti. Da vidimo što imam. Lizalica s škorpijom? Čini se da ni ja nisam imao sreće. Ali moja lizalica je manja. Ipak ima gadnu muhu. Ti ćeš prvi. Tko je smislio ovo glupo pravilo? Dobro, što prije to bolje. Ko je bolji? Čekaj, gdje je muha? Ne u moja usta. Bilo bi odvratnije od ovoga. To je stvarno smiješno. Točno. Ja ću počet. Usput. Sam lizalica i... Zapravo je vrlo dobrog okusa. Tako ukusno da se ne mogu odvojiti od toga. A Suzy je zaboravila na iznenađenje. Po kojem redoslijedu? Kako sam to mogla zaboraviti? Također štipa. Boli. Candy, tvoj je red. U redu. Volim te. Kako mogu jesti lizalicu, a da ne dodirnem ribu? Pozdrav! Djevojke, sada vas razumijem. Stvarno je ukusno. Ali moj lizalica je prevelika i svejedno ne mogu zaboraviti na viziju. Da, samo trebamo razbiti to čekićem. U redu. Tada! Sada mogu sigurno uživati u slatkišima i ne bojati se da će jednog dana riba biti u mom izmetu. Zapravo ne jednog dana. Svake minute. Jako je ukusno. Bila bih najmekša riba. To je cijeli moj život. I nisam ni dotaknuo ribu. To neće ići. Morat ćeš svejedno pokušati. Čekaj, hoću li ti pomoći? Izgleda da hoću. Pa, uzet ću zalogaj. To je užasno. Ovo nije dovoljno. Moraš pojesti sve. Znam, ali moraš to napraviti brzo. Bilo je odvratno. Ali sam napravila. Hej, ne moraš to bacati okolo.
Žao mi je. Cure. Ups. Ovaj put ću biti prvi. Hura! Napokon, slasna poslastica. Twix je moja omiljena čokoladica. I moja također, ali zašto je tako mala? Zato što sam ja dobio veliku. Ne samo veliku, nego ogromnu. Slatkišu, nemoj se ljutiti. Počni. U redu. Twix je stvarno ukusan. Uživati ću u njemu za sada. Ali imam ideju. Koristit ću Twizzler da ga jede na taj pojedem. način. Biće praktičnije. O da, to je nevjerojatno. Pa, tko je sljedeći? Tata, tvoj je Yes. red. U redu? Peti, što radiš? O, oprosti. Trenutno se ne mogu ničega sjetiti. O, tako je ukusno. Mislim da mogu brzo to riješiti. Ne mogu gledati Instagram. Možeš li biti pažljiviji prema meni? Komadi čokolade lete na sve strane. Oh, previše sam pojela. Ali bilo je ukusno. Djevojke, zašto ste tako prljave? Pogodi zašto. Žao mi je. Samo sam htjela jesti. Možda iskoristim Kendine taktike kad je jela ribu. Mislim da mi to može pomoći. I potrebna je neka pomoć. Sjajno! Izgledaš kao žirafa. Prestani se smijati. Bolje pojedi svoj Twix. Lako. S tim neću imati problema. Mogu pojesti oba odreska odjednom. Ili... Hajdemo to ovako. Izgledam smiješno. Betty Boo! Da, vrlo zastrašujuće. Definitivno ne izgledaš kao vampir. Pa, u redu je. Samo ću uživati u svojoj hrani. Oda, ovo je nevjerojatno. Pa, cure, mislim da je bilo zabavno. A Betty se najviše zabavila. Oh, wow. Što imam? Ovdje je pizza, hura, sretan sam. Da, što je ovo odvratno? Oh, wow. Osvojio sam glavnu nagradu. Takva pizza. Nevjerojatno. O moj Bože. Vjerojatno ukusno. Ne, nije baš ukusno. Što je to? Kakva je ovo prljavština? Plodovi mora? Fuj! Ne sviđa mi se. Moramo ih maknuti odavde. Da, bolje je. Što si učinio? Oprosti. Hajdemo probati. Da. Još uvijek je grozno. O, ne želim to jesti, ali imam ideju. Probajmo samo tijesto. To je dobro. Ukusno. Pojest ću samo koru. Ukusno. Sjajno. Njom, njom. O, tvoj je red. Hajde. Kakva ukusna pizza. Ono što trebaš sa kobasicom i sirom. Tako je super. O, najbolja. Volim je. Prekrasno. Imaš tako ukusnu picu. I ja je želim. Ne možeš ga dobiti. Sve je moje. Tako dobro. Tvoj red. Trebam ga zagrijati. Smrznuto je. Fuj. Šta? Ne, pojedi to. Hajde, konobar. Što je s tobom? Sveti Bože. Izvolite, gospođice. Hvala. Zagrij ga. Pričekajmo malo. Wow, to je super. Super, jer sam bogat. Hajde. Čekaj sekundu. Hajdemo sada probati ovu picu.
Okus je tako grozan. Mislim da ću povratiti. Da vidimo što imamo ovdje. Mogu li biti prvi? Tjestenina. Dodajmo malo kečapa. Da, baš ovako. Tako ukusno. Odvratno. Kakva divna tjestenina. Ukusna. Sretna sam. Otvori svoju. Dobro. Kakva odvratna stvar. Limun i plodovi mora? Uopće mi se ne sviđa. Fuj, kakav nered. Što sam dobila, fuj. U redu. Pokušajmo. Probati ću škampe. Malo tjestenine na vilici. Zamijenit ću se s njom. Hej. O moj Bože. Dušo, pogledaj. Zamijenimo se. Dat ću ti $100. Da, volim instant rezance. Zamijenimo se. Cure, je li to moguće? Plodovi mora, tjestenina, nevjerojatno. Da. Tako dobar okus. Bellissimo. Uzet ću školjku i pojesti je. Blaženstvo. Čemu štapići? Mogu jesti rukama. I ja to želim. Stavit ću novac kod sebe. Što je ovdje? Dakle, ja sam prva, naravno. Što? Što je ovo? Ne razumijem. Zar ne razumiješ kako to napraviti? Dođi i ovamo, pokazat ću ti sve. Da. Gledaj, otvorimo vrećicu. Ulijemo u vodu. I evo ga. Promiješaj. Veličanstvena kava je spremna. Probaj. To je odvratno. Čudno. Smrdi grozno. Što? Stvarno je smiješno. Hajde pi, nemoj odbiti. Jesi li ozbiljan? Ne želim sve to popiti. Vidiš li tamo negdje? Ups. Popio sam sve, vidiš? I lijepo. U redu? Hej! Sada je tvoj red. U redu. U redu, wow. Da? Tako dobro. Pa, to je ono što sam htio. Ovo je prekrasna kava s vrhnjem. Vrlo ukusna. Bilo je odlično. Sigurno ću polizati i vrhnje. Bilo je tako dobro. Pitam se što imam. Sigurno izgleda lijepo, ali to je neka čudna pića. Pa zašto nam treba ovaj ubrus? Možda ću ispuhati nos u njega. Zašto bi inače bio potreban? Što radiš? Kakva čudna stvar. Što je to? Pokušat ću. Da. Kakva je to prljavština tako tvrda? Au! Moji zubi! Ne trebam to. Što je ovdje? Neka vrsta staklenke. Maris... Kakav je ovo prah? Kako si smiješan. Ej, cure, čemu se smijete? To je cimet. Ipak ću probati ovo piće iz zlatne šalice. Okus je vrlo neobičan, ali popit ću ga cijelog. Što? Imaš zlatne zube. Vau! Od bogate kave prekriveni su zlatom. Dakle, sada ću uzeti čašu vode i isprati usta. To se uvijek treba učiniti nakon zlatnih pića. Gdje da ispljunem vodu? Ovdje. To je strašno. Fuj. Šta je bilo? Da, sada je dobro. Pitam se što imam. Ukusan burger, jupi. Kakav čudan burger imam. Otvaranje... Da, ovo je zlatni burger. Baš ono što treba. Što se događa? Zašto leti prema meni? Kakva ukusna stvar. Nevjerojatan burger. Bilo je super. I napokon... Fuj, odvratan si. Srećom imam osvježivač zraka. Neće škoditi ovdje. Što je s tobom? Zašto to radiš? Hajde, probaj svoje. U redu. Pa, ovdje imam samo meso.
imam ideju. Dodat ću 7 ketchup. Što je više nadjeva, to je bolje. Tako će biti ukusnije. Sviđa mi se ovaj burger. Nije loš. Pojest ću ga cijelog. Divan burger. Hajde, tvoj red. U redu. Da, naravno, pojest ću ga. Znam kako to jesti. Imam konobara. Da, samo trebam rukavice. Zar ću stvarno jesti ovaj burger rukama? Ne, očito. Možeš ići. Da, tako lijep zlatni burger. To je ono što trebam pojesti. Vrlo ukusno. Ovo je ono što volim. Prekrasno. O, da. Hej. Okej, ovaj put sam ja. Da vidimo što je ovdje. Da je ukusno. Tako ukusna krafna. Prekrasna krafna s javorom. Ostalo je malo glazure. Probat ću sve. Fuj, o moj Bože, što ti je? Tako šareno i veselo. Kako to može jesti? Kuckos. Tko je tu? Pa, nije loše, naravno, ali nešto nedostaje. Konobar? Požuri ovamo. Trebam vilicu i nož. Hvala što si ih donio. Dakle, uzet ću ubrus, pribor i možeš ići. Slobodan si. Dakle, napokon sam spreman jesti krafnu rukama. Ne, očito neću pokvariti manikuru. Pokušat ću s vilicom i nožem. Vrlo cool. Da, takav donut volim ga. Vrlo ukusno. Sada se mogu poslužiti, zar ne? Može li ona to učiniti? Pojela bih još 10. Ups, pojedi svoje. Hajde, dobro. Oh, wow, kakav šarm. Prilično dobro i ukusno. Vrlo cool. I što još ima? Bingo! Zlatni nadjev, zlatni umak u krafni je divan. Tako je ukusno. Trebalo bi biti samo za mene. Tako dobro.